sé matain de sahar na hang agus ha opad ag madi agus na balich rianu. Wel, natuurlijk in nieuw mag het gachi mooie woordje na parhaie of leorne. Agus hij niet moeite terug als hij in gachi. Hij had er rond, je zal kranjach session talmach, les een tractor, een trailer, een kant, een clown. Agus dat je fijn gachi in nieuw mas je jam satje of leorne. En de naampen en ik maar zoals had duur als Nederland agus had de Ghaoil toru als Ghaoilteach in agus motha as in Gianu agus was in Ghaoil gaif kimmer woning at moon kimmer hokati agus ro agus notenschen agus zo niet maar jedig als je net dat gach in nu agus bi in Washington al zodat kan maar bladen jaren. Ha na cheolach y ffyddoch yn nag aris gach-eile agus inis na nie charichan. Na I ffaid gymr gyfil tom fel mi hi'n parstan cheolach agus in agus ha hen sa fe'n sa chlawnach ha sy'n gyma carstol agus bi sy'n cwrsach a dŵnia cola agus had coed das ar ie agus ha reciprocal bi mi sy'n rwy'n yn y genf aran ioif agus bliadhna ar chuideach agus hanna eilean am sa uafasach jail agus sé rút snoch a haun. Oh, has wel ma. Wat je op zo goos? Wel, hij saas als een goede kalving zuurig in kurpenaat agus harmi kurachar a ha isje ha qualification zeg as een rotenschen agus ha menische kurs unions, korans, snapens, swedes, beetroot, penaat. Kaal, let, as goede kaalasjen. Ik zat hier achter een nieuwe huur mee aan triepje. Ga ik gewoon naar we zien konrijk. Ik in Jens kan hier aan gaan print biol en print kalikram. Han je me keurig wie print biolitcher. Ik is zo'n persoon behoor gavi. Ik is ha maar we vind in het Danish in het Chinese Czech. Ik is een krotik in het Czech en dan ga je nog goed joh. Schengen. Wel, heb ik het hier was in een vaakkoopjaar. Chai madi hokal as a vala voor, gunjolas een biech ger moonje. Han ik in inich vriendram agus akiori fijn varak het tarasker voor de gaji zo'n collabre. Daarom is zeker voor kalma jeen. Agus han je la feres tarasker en ein nu han je denje buan moonje man vaad. Agus wat mi kwam in Eilean agus maar zo'n sarm fijn kalach fijn. Eerder nog fijn, schaltings fijn, arkefs, wat er maar zo'n ach, haar zo'n korter, maar huur me creme dat maak galmsjalak en no van de stone weg, ergens van basis weg. Van mijn brinische vallig ergens ga je niet meer gaan in jaren gaat 2 uur gewoon, ergens reinjaschen, ergens huur me een harasker uur voor je. Agus ga je dort gamadi zo'n collabre. Sé present je siar hir mi rie fi mi actually. Ais go gwi dúnis min hi gyfil sin rwyd big anasach ach fami vol giri einamach agus fiachin. Sana mi mohan hi o conlari I helting hi kimmer van haraskir a gwpwyd groad y ianu an y noi is an y nad y iarach agus fwy'n sy'n o fôn I ha sio agus ha vai bakan na budget de buai na chor gan a bhóine agus sin hier sin gach ní. Agus ha makkel déine mar seo sin gan choir noch gachín. De dúskeig seo on in ríist is dat dáin uigáil an rotan mar seo rotan nach rosinne fin loch varrán agus ha va kartar se vi Gianna seo man va mina Gianna uirigen. O ist. Ha lochi sé cúlan ha Australia haun ha nileach bliana goléir de gin mar sin agus sé cúhúdach á go haun agus saon le tom agus dúnalas a hesan agus besan a cóirtí agus a réithman cuairt agus ha molly an cú a cinne agus haisiir bignas sin inist agus bí se a gabhfuil a hochgad ha tom a gra gabhfuil mar Lady in the Tramp. Bhís gur sealach go má cumta bhil an grúach Mònach ar an thuisiir, agus bha muintear an Eilean léòdhais ar bhí gan Giannu, scileann a hanis a dul a bí.
Se seo hiad se rin misisiío, hín húnig gopad an na cruach an cónhar í maithad ach ha bhín se na cálacha díana agus teach sé sin a bhí gennne steach a léad agus hín sin an cumal me húlad cimar bhaid a dhéanús bfu a cín se gún. Cimar a chud in náta, an náta a déanú go nátarach an an áis go bhfuil nach lí díoch an áth sin agus sin ha mis méoch san go nó sin scan go ruí go mé chrúacha a baganta de leantainn. Agus féimte bhí féiciach an náid cimar a gáistas tú lád go mé múnis prán raiine chrúach agus na fad an ceart a mú san stéag. Na se faginn agus beat an stéag má hanasach, beat an faginn man créimh scatan, man herringbón, chétán húad san húad. Ach sanna chiad tuaras, doch man was mé beás an láinte go man aflan go bhíach mé an héanasach sin. Channe lí dána sanna chiad tuaras, agus fé mé mádaí chuir isteach stácha san ausach a gimar ní cruach fa gan a háiseach goríomhú an seo, ní sin stáchaach tarna seach gan.